Ese umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, nshuti z'akadasohoka bakunzi ba News Lab TV. Birumvikana n'amakuru agezweho harebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba twinjira muri byinshi bigiye bitandukanye muri ano masaha ya nimugoroba. Kudeta i Kinshasa, uwitwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, nyamuneka bishobora kuba noneho ari finali bimurangiriyeho nk'uko amakuru atugeza aka kanya rwose abigaragaza. Ni amakuru agezweho by'umwihariko tugiye kuba twinjiramo tukababwira buryo ki ubu tuvugana i Kinshasa radio na televiziyo byamaze kugotwa, byamaze kuzengurukwa. Ibi bikaba bikozwe mu gihe by'umwihariko muri Palais de la Nation, mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu, naho ibintu byamaze guhindura isura, naho hamaze kwinjirwa n'abantu kugeza magingo ya bivugwa ko batari bamenyekana. Ni zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba twinjiramo tukarebera hamwe amwe makuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, tukarebera hamwe iby'iyi kudeta, tukarebera hamwe ibikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yaba ari cyo giye kugira ngo yongere by'umwihariko mu gihe ibi yaba abicitse aperereze, yongere akore buri kimwe cyose, arebe mu nzego za gisirikare ko ntabashaka n'ubundi kumuhirika bakirimo, nk'uko bikomeje kugenda bigaragarira mu ifungwa y'abasirikare bakomeye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kubyinjiramo turebere hamwe by'umwihariko amakuru agezweho, ariko kandi tuzi no kuba turebera hamwe nimba bishoboka kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigomeza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeze by'umwihariko kibe mu by'imbere, cyangwa se kigomeze kibe gifite uyu muperezida by'umwihariko uriho Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ese uyu mugabo uyu mwaka araza kuwusoza adatiwe kudeta mu gihe ibi yaba abicitse yamaze kugenda bigaragara byose? Turaza kuba tubyinjiramo tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Mu kanya gato biravugwa yuko n'imodoka zagombaga kuza kwifashishwa by'umwihariko i Kinshasa ziva mu rugo iwe zerekeza kuri Palais de la Nation zamaze guhagarira mu nzira, kugira ngo ibi byose bitaza by'umwihariko kuba bibi cyane bikanarangira uyu mugabo by'umwihariko ageze gutya banamufashe, cyangwa se imodoka ze zikoze n'impanuka kubera imvuro zamaze kuba zigaragara i Kinshasa. Turaje tubyinjiremo tubive imuzi n'umuzingo gatanu kuri gatanu. Tugiye kwinjira mu nkuru zikomeye, tubapudetinge, tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Mbere na mbere sindi butinde, munyemerere mpite ninjira muri ano makuru, ariko kandi aya makuru yanjye by'umwihariko mpite nyahira ubwo ni ingingo z'ingenzi mpite nzihira ubwo i Kinshasa. Turaza kubikomoza byinshi bigiye bitandukanye, tubabwire uko situwasiyo ihagaze muri Palais de la Nation, mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu, ndetse kandi tunababwire uko bimeze kuri radio na televiziyo. Ibintu byakomeye. Turaza kugaruka mu mujyi wa Uvira, naho tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze mu mujyi wa Uvira. Ibintu byakaze, nyamuneka ubwicanyi kugeza na n'ubu bwamaze kuba bugenda bufata indi ntera. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Uwitwa Nduhungirehe ayoboye intumwa z'u Rwanda zitabiriye inama ya WEFI yitabiriwe n'abarimo Donald Trump. Ngira ngo ni na zimwe mu nkuru zikomeye turaza kurebera hamwe ibyigiwe muri iyi nama. Nyamuneka turaza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugende twapudetinga abantu tubabwira uko situwasiyo ihagaze, kuko amakuru ni menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Turaza kuba dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari amakuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka mu gice cya hano muri teritwari ya Walikale. Turaza gukomozaho turebere hamwe iby'imirwano ikomeye cyane muri teritwari ya Walikale, ariko kandi turaza no kubabwira yuko ifatwa ry'uwitwa General Bolingo ikomeje guhungabanya inzego z'umutekano, ndetse no gukomeza impaka mu gisirikare cya FARDC. Ibi bikaba binavugwa yuko ari nabyo bishobora kuza by'umwihariko kuvamo kudeta yo mu rwego rwo hejuru. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'umuzingo, tugere tubapudetinga gatanu kuri gatanu. Munyemerere sindi butinde rero by'umwihariko muze kunyemera tunasimbukane mu misozi miremire y'Iminembwe, tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze mu Minembwe, kuko naho hari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka mu misozi miremire y'Iminembwe. Turaza gukomoza ku makuru menshi, turaza gusimbukira mu bice by'umwihariko bya
hano muri teritwari by'umwihariko ya Walikale, naho tubapeditinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyemera turebere hamwe zimwe mu nkuru zikomeye zikomeje kugenda zituruka ku mirongo imbere ku rugamba mu bice bigiye bitandukanye, kuko nicyo kinongo cy'agaciro by'umwihariko gihari kugeza aya masaha. Nirukanse cyane murabizi sinjya ninda, ariko diye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umunyapolitike Seshi Kikuni yahunze igihugu mu ibanga rikomeye cyane. Iyi nkuru ngira ngo reka mpite nanayinjiramo kugira ngo by'umwihariko tuze kugenda ibi byose tubihuzahuza n'ibijyanye na kudeta ikomeje kugenda itutumba ndetse inavugwa i Kinshasa, nyuma by'umwihariko yo kurambirwa ihohoterwa rya hato na hato. Abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Seji Kikuni yavuye mu gihugu mu gikorwa bivugwa ko cyari cyateguwe by'umwihariko mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Itangazo rero ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa mbere tariki ya 19 Mutarama riratagira riti riragaruka ku nshuro yatawe muri yombi by'umwihariko muri Nzeri mu mwaka wa 2024 ubwo yafatwaga mu rwego rw'ubutasi rwa NR agafungirwa ahantu hatazwi iminsi 28 mbere yo gukatirwa amezi agera kuri 12 y'igifungo by'umwihariko n'ubushinjacyaha. Yongeye gufatirwa rero ku kibuga cy'indege mpuzamahanga by'umwihariko i Kinshasa tariki ya 17 Ukwakira ubwo yari aturutse i Nairobi mu nama yashingiwemo umutwe mushya urwanya ubutegetsi by'umwihariko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yahise anabera umuyobozi. Kuva icyo gihe rero pasiporo ye yarafatiriwe nubwo yakoze ibishoboka byose urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka DGM rwanze kuyisubiza. Iri tangazo rero ryemeza ko uyu munyapolitiki yamaze gusohoka mu gihugu mu ibanga rikomeye cyane, akaba yerekeye ahantu hatazwi. Urwego rero by'umwihariko rwa Kongo rushinzwe ibijyanye n'abinjira n'abasohoka nyamuneka rwagaragaje ibingibi ndetse runavuga yuko byamaze kuba confirm, ubwo muri make byamaze kwemezwa mu buryo bukomeye cyane. Yes, ntabwo ndi butinde rero by'umwihariko reka ibi duhite tunabivamo by'umwihariko duhite tunabivamo reka duhite tunabivamo ibingibi by'umwihariko duhite dukomereza no mu yandi makuru. By'umwihariko reka tugaruke gato kuri no nkuru ikomeye cyane. Ni inkuru nayo rwose nahoze mbona icicikana ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru rwose yahoze icicikana ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ikaba ari zimwe mu nkuru navuga ko zamaze kuba zititiza bikomeye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twirukanse cyane tuhite tuyinjiramo mu buryo bwihuse cyane, fatwa ry'uyu mujenerali ryakomeje kugenda rigarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero inzego z'umutekano zatawe muri yombi General Bolingo Matani, umusirikare mukuru w'ingabo za FARDC ufite ipeti rya Brigadier General, wari wungirije General Kibango uyobora akarere ka 21 ka gisirikare gafite icyicaro mu ntara ya Kasai Oriental. Amakuru yizewe rero aturuka mu nzego z'umutekano avuga yuko General Bolingo Matani yafatiwe mu mujyi wa Mbunji Mayi mbere yo koherezwa i Kinshasa kugira ngo akomeze gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Afatwa rye riri mu murongo w'iperereza rero ridasanzwe rigamije gusukura igisirikare cya Kongo ndetse no gucukumbura abasirikare bikekwa ko ari abacengeye mu nzego z'umutekano bakorera badakunze inyungu z'igihugu. Uyu musirikare rero ukekwaho ibyaha bikomeye birimo n'ubufatanyacyaha n'ubugambanyi, aho ashinjwa kuvugana n'umwanzi mu buryo butajyanye n'inshingano ze za gisirikare, ibyo bivuga ko bishobora guhungabanya bikomeye umutekano w'igihugu.
Hari andi makuru rero by'umwihariko akomeje kugenda agaragaza ko uyu musirikare ari no gukekwa cyane cyane yuko ari umunyamurenge mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Ni mu gihe kandi abanyamurenge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje guhura n'ingaruka z'ivangura, aho bamwe bafunzwe mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, mu gihe abandi rero bagiye bicwa bazira ubwoko bwabo. Mu bafunzwe rero harimo n'abandi basirikare bakuru barimo na Generali Eric Rohorembere, Generali Padiri Jonas n'abandi batandukanye barimo na Generali Christian Sogesha wigeze kubaho umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa abayobozi mu nzego z'umutekano rero bemeza ko hari amakuru yizewe agaragaza ko Generali Bolingo Matani yaba yaragize imibanire n'imikoranire itajyanye n'umwanya ukomeye yari afite mu gisirikare. Ibintu rero bigashyira igihugu mu byago mu by'umutekano, by'umwihariko guca intege n'inzego z'umutekano. Nyuma yo gutabwa muri yombi rero yahise afungirwa muri CNS, ikigo cyihariye gishinzwe gukurikirana ndetse no gusengura imanza zikomeye zijyanye n'umutekano w'igihugu, ubutasi ndetse n'ibyaha bikomeye byibasira inzego za leta. Amakuru rero akomeza avuga yuko by'umwihariko ateganyije kwimurirwa i Kinshasa muri gereza nkuru ya gisirikare Ndolo. Ifungwa rya Generali rero Matani ryongereye ku rutonde rw'abandi basirikare bakuru ba FARDC bamaze igihe batabwa muri yombi, bashinzwa gukorana n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo kugambanira igihugu, ndetse na bamwe bakaba bakekwaho imigambi yo guhungabanya ubuyobozi bukuru bw'igihugu, harimo n'ibirego byo gushaka kwivugana Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Iyi dosiye rero ikomeje gukurikiranwa hafi, mu gihe inzego z'umutekano zemeza yuko gusukura igisirikare ari intambwe ya ngombwa yo gusubiza icyizere mu baturage ndetse no guhangana n'ibibazo bikomeye byo guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose rero ntibiri kugenda bikorwa, ariko kandi by'umwihariko binavugwa mu yandi makuru rero akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byamaze kuba bikana, byamaze kuba biba ibindi kuko ubu nk'ubu amakuru mfite nuko by'umwihariko mu gice cy'umujyi wa Uvira naho ibintu byamaze kuba bihindura isura, ivumbi rikaba ryatumutse. Impamvu nkubwira nti ivumbi ryatumutse ubu tuvugana nuko mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko byano muri teritwari ya Masisi, reka tubanze turebere hamwe bimwe mu biri kubera mujyi wa Uvira. Tubanze turebere hamwe bimwe mu biri kubera mu mujyi wa Uvira. Mujyi wa Uvira kugeza magingo rwose ndi kubona amavideo hano y'abaturage bari guhura n'akaga gakomeye cyane. Abaturage mu mujyi wa Uvira kabisa bari guhura n'akaga gakomeye cyane mu buryo navuga ko budasanzwe. Umujyi wa Uvira kugeza magingo aya ndabona rwose ingabo nyinshi ku ruhande rwa FARDC zikomeje kugenda by'umwihariko zirimo ziragenda zinjira mu buryo bukomeye cyane. Ibi rero bikaba bigaragaza ko n'urugamba rwaba rugiye gufata indi ntera, mu gihe kandi ibi biri kuba abanyamurenge benshi by'umwihariko na n'ubu bakiri guhunga, kuko ndi kubona amavideo by'umwihariko y'abakomeje kugenda bakuramo akabo karenge, amaguru bakayabangira ingata. Abanyamurenge rero batuye mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahungiye muri santere ya Kamanyola muri teritwari ya Walungu, nyuma y'uko abasirikare bo mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo bavuye mu mujyi. Ibi rero birimo biraba mu gihe nyamuneka igisirikare cya M23 cyo cyamaze uyu mujyi kuvamo mu buryo bwa nyabwo, ariko FARDC n'abafatanyabikorwa babo bakaba bamaze by'umwihariko kwinjira muri uno mujyi. Umujyi rwose nabonye batangiye no gukwirakwiramo ku rwego rwo hejuru. Ibi rero bishobora kuza gutuma rwose ivumbi ritumuka, dushobora kuza kubona imirwano bundi bushya. Impamvu dushobora kuza kubona imirwano bundi bushya ni uko igihe M23 uyu mujyi wa Uvira ushobora kuza gukomeza abaturage baho guhura n'ibyago bikomeye cyane, by'umwihariko byo
byo kubura umutekano M23 ishobora kuza by'umwihariko kuba yagaruka mu mujyi wa Uvira kugira ngo umutekano w'abaturage ukomeze uze ku isonga, kuko umutekano w'abaturage urimo urazamba mu buryo bukomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye rero by'umujyi wa Uvira. Umutekano urimo urazamba kuko rwose abaturage na n'ubu kugeza aya masaha bamwe na bamwe baracyahunga ibintu byakaze, hamwe na bamwe baracyahunga ibintu byakaze byakomeye byamaze kuba biba ibindi. Yes, ibi si byo turi bukomozaho cyane gusa byo mu mujyi wa Uvira. Nyemera nkubwire yuko no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko hano muri teritwari ya Walikale naho ibintu byamaze gukara. Muri teritwari ya Walikale naho ibintu byamaze gukara, ivumbi ryamaze gutumuka. Abasirikare b'abazalendo barimo barashwiragizwa ku buryo navuga ko bukomeye cyane, barimo barashwiragizwa, barimo barirukankanwa. Abasirikare b'abazalendo rero by'umwihariko bagera kuri 6 mu kanya gato gashize bamaze gufatirwa muri teritwari ya Walikale, bamaze gufatirwa muri teritwari ya Walikale. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bintu bigaragaza ko ivumbi rishobora kuba rigiye gutumuka mu buryo buremereye cyane. Ivumbi rishobora kuba rigiye gutumuka hano muri teritwari ya Walikale kuko rwose abasirikare batari bake batangiye kugenda by'umwihariko bafatwa n'igisirikare cya M23. Batangiye kugenda bafatwa, ariko kandi M23 ikaba imaze gutanga isomo rikomeye cyane. M23 ikaba imaze gutanga isomo rikomeye cyane, isomo ry'icyo bita urugamba. Amonika irimo iratanga isomo ry'icyo bita urugamba, gusa ibi byose ikaba irimo irabikora kugira ngo umutekano w'abaturage ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uze kuba wuzuye 5/5. Nyamira tugaruke kuri ino nkuru, ariko kandi nanone ni inkuru ikomeje kugenda ivugwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Iyi nkuru mu ijambo rye ni Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko mu ntangiriro z'umwaka wa 2026 ngo ni ngombwa gushimangira ibyagezweho by'umwihariko mu mwaka wa 2025 binyuze mu nzira za diplomasi. Binyuze mu nzira za diplomasi bidasubirwaho rero ibintu bikaba byamaze guhindura isura. Ati u Rwanda rwizeye ibiganiro byo ku wa gatandatu by'umwihariko ko byaba byaravuyemo ikintu gikomeye cyane nyuma y'uko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gihamagaje inama ikomeye i Kinshasa. Ikaba ari inama rero yagiye by'umwihariko igarukwaho n'abayobozi bagiye batandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu naho ntabwo byoroshye, abayobozi bagiye batandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ikaba ari zimwe mu nama zikomeye kandi birumvikana ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi bitangazwa. Nyemerera duhite tunagaruka gato mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Fizi ahitwa Makobora. Mu kanya gato gashize amakuru aremeza ko hamaze kongera kugaragara abarwanyi by'umwihariko b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ibi rero bikaba bigaragaza yuko mu gihe umutekano waza kugumya kuzamba hano, ivumbi naho rishobora kuza gutumuka ku rwego rwo hejuru. Umutekano rero ukomeje kugenda uzamba uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere muri Fizi, ndetse kandi ibi kugaragara muri Fizi biragaragaza neza yuko no muri teritwari ya Walikale ibintu bishobora kuza guhindura isura ku buryo bukomeye cyane. Ibiri kugaragara muri Fizi bikagaragaza neza no yuko no mu mujyi wa Baraka naho ibintu bishobora kuza guhindura isura. Akaba ari umujyi wa Baraka kugeza magingo aya urimo ingabo z'abarundi, urimo ingabo z'abazalendo, urimo FDLR. Ikaba ari umujyi urimo ingabo z'abatanzania nazo zamaze kuhagera. Ibi rero bikaba bigaragaza uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere. Dushobora kuba tugiye kubona urugamba ukaze mu bice bya Fizi, urugamba mu bice bya Uvira, urugamba Iminembwe, ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Dushobora kuba tugiye kuhabona
urugamba by'umwihariko rutigeze rubaho, bigaragaza neza yuko rero igisirikare cya M23 nyamuneka kigifite akazi gakomeye ko guhangana n'ibitero by'igisirikare cya FARDC mu bice bigiye bitandukanye. Hari andi makuru rero akomeje kugenda aturuka mu gice cya hano muri Goma. Hamaze gukorwa inama, tugenda tunagana ku musozo, ikaba ari inama igarutse kuri byinshi bigiye bitandukanye, birimo no kuba ibitero bigiye gutangira birengera abaturage. Reka tubashimire.